Hello guys, turabaramukije umwegere hano kuri Bakeba TV show. Turabiyegereje mwebwe mwese umwegere muze abatandukanye inani yose impera z'isi zose abatureba n'abatatureba bagende bafungure baturebe mudukandire subscribe. Kwaje turabiyegereje ahantu umudukurikirane kureka mugenzi waje yibwira abantu ngawe yibwira abantu. Urakoze cyane ngo wibwirane je tanavuze n'amazi ariko bamaze kuyamenye ariho abakiza niyo nteze joyeuse ngawe bwira abantu. Urakoze cyane ni kaho ibintu zo kwibwirana utarabigira umuco kandi zo dukura mu muco wa Kinyamurenge ugomba kwibwirana a z. Kibisanzwe turabiyegereje mwege mwese abadukoreye subscribe na share na comment, abafana bacu abari hanze Amerika, Australia, Canada, mu Buhindi, ahantu hose Abanyamurenge ni kaho isi imaze kwegerana bamaze kugenda mu ntara nyinshi, abari Rwanda, abari Bugande, abari hano muri Kenya. Turabakiriye mwese kandi tunabashimira ku gikorwa cyiza cy'urukundo muri mu kutwereka. Imana ibahe umugisha. Bisanzwe amazina ni yayandi ndango mumaze kuyamenya. Ikinyamakuru ni Bakeba TV show kuko mubizi kwibwirana mu muco mwiza. Abakanze bwa mbere bakatubona abaje kuri Mukebe ijya mbere. Amazina ni nyina w'inka Aline, kaba umukobwa wabitira, kaba umwishwa w'abasinzira, kaba umugore w'abasita. Mu Kinyamurenge koza bibwirana tukamenya gushatswa ha nyine kugira ngo simbizi uko wadushije cyane kugira ngo ejo kwibwirana nejo ndatazabagenda bakubaza ati sura mugore uzukora kuri Bakeba ese yaravuze ngo nashatswe none se kibazo ko ntago uzabona tukunda abashitsi bose bazi waje barazi aho uyu mugore no kuvuga mu yandi magambo ngo abashitsi bamuzi nibo bazi wiwe mbese abatahazi mubadebere kuri bakandire muze kuri Bakeba ngo niyo ashaka abashitsi kuri Bakeba. Murakoze cyane. Uyu munsi turavuga ibintu bityo byagiye bicaha inkuru ziza mwabonye ejo bundi ari Bugande ari umukobwa wagiye arashakwa abantu bamukoze inkuru arabomboka umwana akunda umugabo baragenda umugabo amukunze umukobwa amukunze bucya biwabo tibintu ntibibaho ntibzovugwa tidushingirana no hariye baragenda bazana umwana mwabonye ingene bazagenda bamukurubanya kakujya ku muntu uvuye kwiba bagenda bakurura kakujya ku muntu uvuye kwiba abe n'uwibye inani ahubwo yarameze ahubwo uko tura mugore wakitura ibatamuko umwana ararira umwana yigeze iriya isagize gutya n'ingonde afite ingone ku rutugu aramusohoye. Umukobwa hari afite iceyi kuzoshakwa ni igitangaza bazagira Imana aje hasi nageraga hanze igitangaza bari abamwiciye ubuzima. Igitangazo bari abavyeyi bamwiciye ubuzima nyuma y'imyaka iyi bazicuza bazotangira kumubwira ngo igitutsi wamuntu kijingiye aho ngaho mudashari cyarabombotse kiragaruka ntibibuka kuko ari bo bagiye bamwiciye ubuzima ku muhungu yari yakunze aho kagira inkuru zagenze nyine bimeze ngo aragiye abahungu se bo kwa ku mugoro nene bakakwaka inshuro zine icya gatanu babona umugore wa muhungu yamagira amarazana umwana usa n'ubusa umukobwa mwiza babereranye nturi abari babereranye kandi n'ubundi uriya mukobwa ni ukuri azakomeza kundi uriya muhungu ahubwo gusa ikibazo nuko batagishakanye ariko urumva uriya muhungu yamagenda azana umwana w'umukobwa mwiza ukiri mutowe y'imyaka 17 n'umunani ubu nyine afite urugo arubatse ariko se wa mukobwa afite inenge ni gute atosubira kubona wa mukobwa mbwira ari kandi kuri iwe yagize inenge urabaza barangirana ngo ndora umugeni buraya yarabombotse aragaruka kandi gantiza ngo yarabombotse ngo babaje kumugarura ngo aramushaka ngo wishari yabombotse ngo akagaruka ngo ni kera bayishari cyangwa yamatangira kumushakiraho izindi nenge atafite kubera umuntu kuko biriya bintu bakoze
ntabwo ari ibintu byiza kandi biciye umwana w'abuzima dore wa muhungu yarashatse afite umugore afite urugo rwiza urugo rwe rurashushe kuri rutavamo abashitsi kandi ukiwe nta nengega umuhungu abe nawe umwaka umugore gatanu abahungu kuri ibo inenge mu kinyamurenge ntizipfa kugara kuragirwa ranwa cyane ngo uriya muhungu afite inenge ngo uriya muhungu afite aya abakobwa ni uriya mukobwa wazama ngo ni wa mukobwa washatswe aragaruka ngo kandi kwa runaka tibazavuga ngo yarashatswe gusa ngo kwa runaka ngo kandi ngo bagiye kumugarura ngo kandi bamugariye nabi cyane nikoza ngo kandi bamugariye nabi cyane so nukuvuga ngo muri make murika bakundanye babana ejo bundi inkuru irasa kandi iramanuka ngo di ahaga ni ku mihanda umugabo urugo rw'umugabo n'umugore uwo mugore akaba afite murumuna wiwe yaje iwiwe kakujya kera wageze ushakwa wabyara ukaje kuzana murumuna wawe akaza kukurerera uwo mugore aranye na mukuru wiwe aho ngaho uwo mwana murumuna wiwe bari babanye aho ngaho uca umugabo yarari ngo hanze niko numvishije umugabo afite amafaranga ameze neza wa mugabo yamatangira gutereta wa mwana murumuna w'umugore uzikwanwe tumaze kumera nk'abatwa murumuna ibaze nkamurama wawe mukuru waramutinya wamufata nkasohoka ni ka papa wawe kuko waramutinyaga tumaze kumera nk'abatwa kabisa nuko bama baje mu rukundo uri ayo barakundanye iyo mukuru wiwe nta makuru ntavyazi barakundanye gucega umugabo arashe gavuye iriyaga umugabo ufite amafaranga se arituye Bugande amare gushika azanye telefone isi zibi iPhone 15 iPhone 16 afasha iPhone 15 ahaye umugore iPhone 16 ahaye murumuna wiwe umugore tiye ibi bintu kubera iki runaka umuhaye na telefone kubera ko atanijo wayihaye ihumuhezi umugore tiye wowe isoko yawe yararangiye naragukunze byararangiye uriya ari ku isoko umugore gatiye umugabo gakundiye murumuna wanje abagore se hazoma bashima nyine gusibyo babonye ari ciceke kandi ikintu yazabona kiri kuri muna we kuri murumuna we yabona yuko ari kici naho gakumba bacu bafite ibanga bene rya rikomeye bucyo wa mugore wa mugabo yagashe gasoka njye murumuna we kaza saa 3 saa 4 yari ifite amafaranga saa 3 saa 4 gucega wa mukobwa izo mwe bishire wa mukobwa ngicyo kirutsi ngaho yatangiye kwanga ibiryo ngaho bitangiye kugenda gute nukuti byagenze niki wagwaye wa mukobwa ga mukuru we gahumeka kumubazaga arambwiye ati ndatwite uratwite iki uratwite ninda guteye inda umugabo garitangije iti reka umwana ukiva kugwi ko atwite mugendeshe gahoro naho batazi naho gakumbe yari nyiri bayazanega ni wa mugabo wa mukobwa gakabire kangahe umugabo afashe amafaranga ahaye umugabo gahita bwira umugore ati wewe byihorera nimba natwite nanabyara nta kibazo tuzarera umwana gose cyo nuko nari kumbe wowe ntuzi ibintu byarangiriye uraho gusuri mu bushera tuzi umenye bije niyo shirira gutangaza cyane abantu wa mugore ga umugabo garaje umugabo uvuye hanze afashe ifaranga aramukubise ati ndagenje ku isoko shukure bizo nabugura umugore aragiye wa mugabo ga namuramu wiwe n'umucumba barajyana umugore ga nawe yaragiye yatinze yaragarutse asanga bari mu cyumba yahise yikubita hasi warahwira wa mugabo yamabwira muri nawe tushe bamagisoka bamafata uba noneho umwana ga kujyaga amaraso siki ati ndagenda he mukuru waje isiza wereye tireka mbwira abaturanyi hano bazamurebe abwiye abaturanyi umugabo yamatse imodoka bama bagenda abaturanyi gabaraje bamenya ha amazi bagize gute umuntu garagangahutse ni gute ndi hano ndabizi tusanze ga wahwere wa mugore atamakuru mfite muzane kamera niho nyavugira ni kukuvuga ngo yagize katoroma amakuru ndayavugira kuri kamera kuko sinogana yabwira buri muntu wese bazayumva ndayavugira kuri kamera wa mugore agiye kuri kamera
afuze gukubituka uko inkuru nyine arayivuze umugabo garagiye akagiye gabuce garagarutse no mukuru yicajeje mu mukuru we tice uri mu biki wewe ndaguha inzu yawe muri umuntu ndamufatira inzu yiwe jewe ndi capable ndabatunga kandi n'uyu muri umuntu wawe ndagenda mukwe nta kibazo aho umugore wawe nyamukobwa wa mugore tukuntibona singa se kukubuka kenda ikibazo kenda none se nk'abo bantu wabaha iyihe nama uruga uri mu manegeka rwajubanganye washize waruko nikaho rwashize ariko nagenda bashaka je navuze to umugore yagize toromo ntararimbuke kuri kamera aho yicarira akumva uko muramu we yo mubera nawe umugabo ubereye mukuru wiwe umugabo atatekereze mukuru wiwe ubuzima agiye kumwicira abantu bamaze gutumuca kabisa oya no kuvuga ngo abantu nabo tibakigira nk'urukundo rw'abantu bavukana umuntu muvukana ni gute uwo mwifuriza umwicira urugo uko yarajize yine none yabonye mukuru we yanditse gusa aho ngaho none tuyageragaza keya none gantiya amenya ahubwo kukana nakagome ahubwo bazanarebe neza ise wabyaye uwo mugore umugabo wabyaye uwo mukuru wiwe uko si umugabo wanabyaye ku gakobwa nta kuntu umuntu muvukana neza wogeraho umwifuriza uko umugabo wiwe yo kubera umugabo kandi nta kindi aba yifuje nuko umusenyera urugo none se ko kumva ati yamusenya ngo abayifuje ngo karamwubakira abamusenyeye babirangiye ariko ikindi ni kamara inkira ry'amafaranga ryamurenze naje mbona uko rero ry'amafaranga gusa uwo mugabo uwo mugore je bica na mugaye ni kimwe social media nta kimumarira tigaruka ngo mwubake si nivyo bintu ubu nyine vyeze ikintu jewe inama nari kumuha ikintu aba yakoze abayamagaye famille ko rizi cyane bakicara bakamenya ikibazo gihari bakagikemura naho social media baraje bamahavu yitaye hanze social media timubakira social media timucira urubanza kuko twebwe turaza twivugire gutya tuvuge nagatwike gahushuke tuvuge gutya nyine turebere uri mu makosa titubunga ntacyo tubakorera tugusa nyine natwe twabonye ibyo tuvuga social media kirababwira ibyo bavuga gusa tibabubakira tibabunga tibazi naho batuye tibabazi nta rukundo babafitiye usibye gusa amagambo yahaye social media amakuru naje ico kintu igihe yagenda kwicara famille zombi akababwira ati nagize ikibazo nuko bimeze none tugire gute yumvaga ibintu bizabaye too much akabona kubiyeza abashosho media bonyine makaza bagenda bayakuramo bonyine ariko badafite direct ariko kuvuga nyine ngo nuko urugoga rubarurahoga uri mu mazi tuziga nimbaga nyamukobwaga ariko kurumva uwo mugabo iwe yavuze ati jewe ndabashaka mwebi kandi mukobwa muri umuna ndamukwa cyo kimwe nuko nawe ndagukunda ariko kandi nawe bitekereje ndikunda kiri umugabo babe bakeba babaye babakeba neza abo nyine babakeba neza none ndagombe birata tuvuga ngo umugabo umuramu wawe umugore w'umuramu wawe muri mukeba wawe muhuye cyane umwabana mu rugo rwiwe undari mu rugo rwiwe muzamugirana amashami gusa nyine abo nibo bagize ico kibazo gusa nyine twihanganishije giye miryango yagize ibintu twihanganishije uwo mugore wihangane kuvuga ngo tuye mu rugo yagize ngo acumbikiye nyine muri umuntu we bamukubise kudeta nuko mukubita kudeta yabitwaye neza titwaye neza mugenda mufata abagabo neza batafata neza barumuna barabajana muri ahangaha naho hari ukuntu abantu baruguru bagendaga gushaka umusore mukuru nyine gusa igikobwa kiraho noneho yamaraga gushika none abantu gushikana mu mujyi kaba kakisumbuwa umwana yisiga yagira ifyeri nabwo wa mugore we kera yavyaye abana bane abagenda amayicupiza yagajaho amenye ibiri umusozi naho bakari umunake karacyari ko kikoraho kakarisiga ntazi amakuru barabata ugende mwambare muse neza tubwire ngo ufite abana bangahe umugabo atari yareba abana kubistira kugapira ngo kubera yuko ngo umuvyeyi kandi kuri abagabo nimba hari bakunda umuntu uri smart abagabo baza n'amaso gusa akubita umugore amaso
wewe kanone ubu mucafu Yewe, ariko bitayo nawe- ukama wumva ko kere byararangiye tuzi ko umugabo yagiye ku muhanda kera yakubise wa wundi w'amaso usa neza none tuzi amakuru kera umuntu yaragiye usigara ituze mu nzu gusa isura iyi sura yo kuza agakinisha abana dadi naho kumva agira haza agenda akaza agakinisha ameze neza asa neza n'ukuri uri mu gutanga mu kugore cyane nk'umugore kabiri kera wamureba no yacupiye ku muhanda kera ni wa mugore karasohokana inkweto zikushane ni wa mugore kera ibisira biraha imyenda yuzuye ibisira mugende kandi ukamusanga nyine isigi muse neza mwambare neza ndi mwambara ubusa ariko kandi mwambara ibintu byiza bibakwiriye bibabereye nimba akadera ukashanje nimba agacafuye gakubite mu mazi ukavungira namwe abagabo muhango abagore b'abandi barasa neza uko iyo kandi ari abagabo umugore w'abandi asa neza kujya wamubonye yambaye wamuvuga ati naje kanje kugura umugore umugore aba ari ikigore cyiyanjika azamenya kuzambara hanze hari abagabo abo n'undi mugore yambaye neza akabona uko umugore araberewe ariko atotekereza kuvuga ngo umugore wiwe nawe yambaye kuri ayoberwa ntacu uriya mugore amurusha ariko akazayicara kubita umugore ariko umugore nyamugore umugore umenye kwiyambara utegereje ngo umugabo azakwambika kubyo yabonye ku muhanda none se bari abagabo ugenda babwira umugore uraberewe cyane nimba mberewe ubwira ngo ndaberewe umeze neza nimba berewe ambika na wa mugore wawe uramwambika iwe ni igipfu mamaridi ni igipfu tuyare kuko abandi bambaye umugabo nuza kukubwira ngo idera yokubera niho ukugurira izumubwire ati yewe kindabona nta mahuzu ufite keneye igikanzu anona akunanirega azoje kubigurira uwo nguwo ariko se nare kugurira uko arifura kabiri uko ari gonyagonya ugakubitiriya bikaba birarangiye ese buzoca asagira beto kugurira ikintu bagende bifate neza nyine bagende base neza bareke kubakubita kudeta dore ari abakobwa baje basa neza bameze neza mugende muzamusa neza mwambare mumere neza niriya jambo rya nyuma wabwira abantu bakurikirana Abakeba TV abantu bakurikirana Abakeba TV bagende badukandira amusubscribe amashare amakomment kuri mudufashe urukundo niko gwiza urukundo kujya ni byose mudukunde rero umuntu utazagomba kubwira abandi ngo babakunde wumva uko utanadukunze dukandire gusa nta kibazo twebwe dukunda abantu nimba wowe urukundo rutakurimo kanda murakoze cyane bye bye